Ka Henyu Trap Aceh National Movement dangar balat bordar area unit. Haka kanru tarik na opera arajar arpoar. Kala penlong ka jing pensengtu pajba. Halor ka jing sniu udrok. Haka bau ba HM syang peliang ulay dan lang kumu kongsan. Badu diki shira ubadu direktor katenat social welfare jongka serkar jela. Ulalong kumu sembut kongsan. Ya kene ka program la penlong adorbal hall jongka shnong dangar East Khasi Hills District. Haka baki pajba naduki kanak school kilong kemilong kepa kilawan ban sengap ya jing pensyai. Halor ka jing sniu udrok. Basyang piliang haba keren kumu kongsan ulai kublay. Ya ka HANM kabla penlong ika bakum kane ka jing ai jing hikai. Walah ketika thain kadang light na ka jing sniu jong uti udrok. Ulakan tui ki kanak school bakin kiar ban penon kam ya bakum une uja jing di. Namarkan penjot om tang ka jing im bashimet en rewat ya ka ying kasem bad ya ka imlang salang ru kumju. Ulakan turu iki kmi kikpa kinoelam shnong kisamla berkiseng bhalang. Bakin ya trailang ban penduja ya une uja jing di ubas sniu. Hakane ka sngi la don langru presiden barangba jongka HANM ubalam prang karbandi ubal airu ka jingkren orang ba shnong ka shnong dangar kinokit kam shnong bat kiwe ka HANM hakane ka sngi kum ka jing ai mensim ya ka jing trishitom ki an ganwadi jongka thai dangar kala ai jing arab ki da kasong pisa. Miso dan kami mengibrani dengan subjek matter, but the HNM pakai jingilam jadi bakalam kelas mudanya ban ra seperti yang kena ke isu, aku kena ngepot. Poiwan yang kedua bakalam kita discuss bayang menentang bagi platform nang menjadi pakai kasih. Ban ai yang dikren luar drugs ada sodai dan masukkan sisa. Nampak kita kami ki NGOs, kita kami ki sembhalang, bakin penpoi sekisko dan kita fungsional dulu. Ya jadi sniu yang drugs, bat belai kita kami kiar na kumuni utiara keba ni soma hotel kowe. It has been a privilege for all of us living in the border, particularly for my dear students. This is the time that you should understand why we need to be made aware of the effects of the drugs. And why we as students should stay away from drugs and from such narcotics. I think you have heard the friend from the Kripa Foundation today. He parlong ka Kripa Foundation kilawan menit at kila ay bi ya ke jingkren musuto. Pagkaladan namin luksa lesing laman ay na bakumno kikon sama lumi kipoy siya ka drug rehabilitation center ko punya ka Kripa Foundation angke haumroy kalong kajingma halu ka ba sistem ka drugs uyo bandrong hakamet jodi. Kalau baik halu kata bantulan nah kini kejing pemilih. It becomes a regular habit, the habit that you can not easily get away with. So it is better to stay away. Bangkian na ni ujingi namba kejingin yuki kalau kejingin kebakaran kebalai dulu. I've seen families who have drug addicts in their house. It is painful. Kalau sisa jadi istilahnya bagi di longyen kibedon kikon kibalanok drugs.
Kamdal show kajing na. Kamdal show kajing sampai. Apa ye kesen? Anak balai sudah nak kajing sosi. Bab kajing sampai. Kidam ye. Kiba kimi kitip kikor joki lama kubras. Kita ye. Kisula baman kasmi suja kitiar nahi kija kitiar nahi jinjang raja ajuti jinjang raja kashatri jinjang raja kimi kisuki namar bale apor ba kikmi kikpa kili belang si ukol balamma pedrox Ulit dino ikhtiar na yung nasem na magyo ikisa ikhtiar man din ikhtiar. Pagka single ko iparlong tupi, hirapan ikhtiar no, ay ikhtiar man, ibabi ikhtiar, ya kajingle sikam ni imay pajubi, ya kajingtre sikam ni imay pajubi, bat hingong ha kajing kusyoy ko iparlong tupi, ha ito ikhtiar man. It needs one moment. Just one moment, 1 second for you to change your life completely. You should have the fear of God in you. Pilihan you play. Pilihan mau ini Kristen ini pasti. But pilihan kaman, kelaskan, kemensian, kebejuan. Ba kino kibri usti kino na berfungsi di dalilego pada perasaan ka etinam nalor bagian maniana je kecat beliau kayen ru maniana berpanian kun ya gile jindi bersniu khamtam yang pulang Udrop ulong tong penjat pacar-jar ya sama bat ya kalau baca beliau hak yang selak percay kentuk ya kun sama jong berjalan negara ngai jinggirok ya ini sampaikan jong ketangan pada unit pelong yang mereka jengpen soto mereka awareness program nama mereka kajing sapiang harga jenis dok om dek tang mereka balong kam longsor dan mereka kelahiaru was dengan mendom Kini pangi sekian ya ikut. Di sini yang pada Yosel, dia tambah habari habukti pangi di keberagaman. Tambah kasen jom ti kahan, penjaga kerekam kapur kapur biang. Bagi bersetu, bangi nomsa bagi samla kamkam. Kita sama progress. Batuai kue jadi tinggal. Jadi ya kita cari yang drop keperluan Arhibur keperluan Pakistan, keperluan kue. Pada ini kita yang berada Melayu di TV. Pada asam keperluan drop sampai kerja. Bagi obat bagi bor berlain Inggris. Kita kini organize ya kini Waras rekor kanira sur. Ngasno long ubari bangan ai grand bertais tadi gay dan rekor tangkata. Nah lo kabala ini kanoni ini student ini ini apa barang nah suku ya ikut kinom mo kinom nar how ya berhenti pasti buat itu